Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni papay sa ospital. Jak na puutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisipar ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad da aramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Uwen, Mama. Sapay lang kumangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamoditan wanya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamo iha. No ako nga anya ngay nga rod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak. Nakarwarak matlaang nga rin di pagpaludan. Kamaudyanan na. Makaawid ak matlaang nga ni di lugar mi. Adon tinagbaliwan na iti alugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito at na di tinagluga na ka, Chip. At nga tayo nakargrag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag di abay ko. Total, pag may saak mat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi iti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawid ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, kay nakagluto iti pangaldawan tapo. Pagsidaan ka man iti ba manaw ka? Uy, nagimason nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na diabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, hapay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam dita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dita, apok. Di mo tagikwan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dita kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, no kas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit ditibag, kat at na nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan.
Hello? Sino daytoy? Hello? Si kakatitagnagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Sino da ka di? Ada ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Ada karga na kwarta. Siya tinakapidot iti bag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. No, kasta. Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo a kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dayja tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto'y ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam namag akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga na hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa kamot ang nagriingan, apok. Parbangon pa'y lang, Walola, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinlin na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kanto yaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan di panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko naam, tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wundag iti kaaruba? Uwan nga, Rod, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang eta, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Ay, unay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apok. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Naitalag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramid. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat na gitan. Ngam, tsak sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagko apo. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo.
Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mamay da, supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabala na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakasta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak Diyak ko man aramidan na ito eh. Ngam diyak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na, di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak iparang yo. Ngam no awan, aguli kayo. Narabian ka mo, masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, agina kang arudan tamang rabita na po. Kunakmet nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matamabisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, kati patangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding wanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi, Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da, kat agsasango kami amin iti barangay hall, tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hula pa? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot ti adda ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda, Sumardang kayo mga taitan mayda. Kasi mo'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang ni tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimbabay ti lugan apaw. Ha? Wan ngagpaiso. Ala, urayon tayo no niya ti gagarada, Lola.
Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naada ni ti Gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nakalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan ka ita ta nakabangon man ang ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Ne? Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo? Dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasway ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensyak. Ala, ikuyog kanto iti syudad, tapno makapasyar ka ba di tiyan? Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Dakkel unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Tasakbay ang nagkita ta, nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Kaya naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir, talaga nagbalbaliw akon. Tadjakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam kinasakit, at dalata na ita saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na naging ga ita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at damat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka muna niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang nagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadal da.
Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalin na kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masurunak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuan daam mo na apangisarkan kadagiti anak ko. Isarreknan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintag ko na iti bindot ko. Kat si Maya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ka barok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige, ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan serrek mo ngag trabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan ida, tajak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jayamat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkid daw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek kadakwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta iniktat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nang ititadakal ko. Iso sikapa lang, ti pangitalkak kadakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nang iti farm. Sikam ti makamu ka nagitiyay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswasika ti pangitalkan mi ka nagitiyay. Amumatan ti araramidam saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tsak to pulos dadailan ti panagtalik yu kanyak. Ay na, siyak pa yan ti mababain ka Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada kurektarag amadi nga aramid apa endak mo't. Sungba-sungbatan dak. Ay wen,
Pangaasim ka diya at di mo sarsaritaan ka dagiti karo, bati narami dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadaldapay mo nga ro makuna, ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Di ka dilaw iti kamaliwan no biddot ti pada maparswa. Tama nga no nakarkaro pay gayam ti aramid ti kamang ti pamilyam ngam isuda. Alaga gayam, di tan tinagputingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.